فرماندار حزب ناوندی گردای ارتش آمریکا لوید یوستن دگل شانده که سردان پایتخت ترکیه انقره کرد و دگل رایدارن وزارت درویا ترکیه و فرماندار گشتی ارتش ترکیه نجدت özal هفدیتن پیکانین. جنرال لوید یوستن و شانده پر سردان باجاری کرشهری جکرین که بریار اندام ارتش آزاد یا سوریه لوی باجاری بین پرورده کرن. گوری شروع و آگاهیان ده هفدیتن شانده لشکری آمریکا و رایدارن ترکیه ده پرورده کرن اندام ارتش آزاد یا سوریه و اپراسیون çevreکری یا بسر موسله ده هاتن آخافتن. 15 Mart'ta bunun başlayacağı yönünde bilgiler. Divan hevditinan de mijara perwerdekirina endamên artêşa azada Sûriyê mijareke serekeye. Tirkiye û Amerîkayê li ser vê mijarê hevkirine. Tê gotin ku dê di rojên pêşiya me de perwerdekirina endamên artêşa azad dest pê bike. Mijareke din jî helbet operasyona Musulê ye. Amerîka beriya operasyonê dixwaze ku Tirkiye piştgiriyeke xurt bide. Bu isimler üzerinde istihbari bir çalışma yapılacağı yönünde. Özellikle Türk Hava Yolları لالیدن بردو که وزارت درویا ترکیه تانجو بیلگیج ده داخویانی که خود اشکره کرد که ترکیه آماده نیه بارگاه لشکری اینجل که جبو اپراسیونان وکه. شروع و کار روزنامه‌وان سادات بازکر جدی بیجه ترکیه حتی داخازن و همو بجهنین دری اینجل که وناکه. Yani bunların şimdi petrolü yok seninle bir ticari anlaşma. Tekiliyên Amerîka û Tirkiye ne başin. Her du alî jî di nava hesaban de ne. Tirkiye ji gefên Daişê ditirse û dibêje eger ku em alîkariya hêzên hevpeymaniyê bikin, Daeş wê aramiya Tirkiyeyê pêk bibe. Daxwazên Tirkiye ne. Tirkiye serî de dixwaze aramiya xwe biparêze. Lê Tirkiye ketiye nav lepên Daişê û nikare xwe ji Daişê paqij bike. Iraqi and Kurdish forces took the lead on the ground. تی پایین که روژن پیشیام شیورمند باراک اوباما یه تایبت با تکوشینال دژی داعش جون آلن و شانده که دنیا آمریکای سردان ترکیه بکن. هفدیتن دنابین شاندن آمریکا و ترکیه ده دو مجارین سرکانه. یک جوان مجارم پرورده کردن اندام ارتش آزاد یا سوریه که تی گوتن ترکیه و آمریکای لسر وی مجارین هفت کریه. لیبل مجارا رولا ترکیه یاد تکوشینال دژی داعش ده سر ترکیه هیچ زلال نبویه. شوکت هرکی روداو انقره